Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
samane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don biu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don biu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
Wah, kalau ngadis ada lemah nih apa? Woi, wah ada gitar nih. Kalau ngadis yang gitar lemah nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengkel nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengkel sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengkel caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani Kayak ini urusan bang. Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora dimercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga skancane ngai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngane demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa yen iraga cora dimercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga skancane ngai lara hidup di mercepada antum
kasih subemata neraka Tandino yang kadi anake memitra Ngalih demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Satuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melacak kebatinan pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman
asa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregang. Lo kan percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan Sing ngidang maya kebulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetanaman. ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregang. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu. Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang
Gubernur undang, Presiden undang, Bekejang undang, Degen undang mantan, Kanten jalanan, Bekejang undang, Camate undang, Bupati ne undang, Gubernur undang, Presiden undang, Bekejang undang, Degen undang mantan. Matamu petang sisen rurunge ngorahang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna tapi ning ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kama palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna tapi ning ragan nadi nanging ulian rama tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston
yang iba belikal kena bayar. Sugilan tuara ento karman iraga, demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge, apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran, mandene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngemangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sengalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang daman mata tulung, ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen damang ngemangi ide sang yang widi,
pasti ngicen lebih. Yen demen nulungin nak sing ngalah, tabungan ira yo nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yen demen metulung, netulungin doane pasti luang. Rasa bangga dikana hejani, mesaing ngalahang natruna-truna, IPC mekade bagus, IPC mekade ganteng, itulah tiban tugas iloh juang beli. Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan, onde kudang di banjani mejalan, rumah tangga mulai itu sing harmonis. Yen subuh buka kekini sing idang ngurupan pipes, direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Marah tiang mesesalan, ulian nuwotin demen aketrutan. Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan, yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegeran. Nirayan tiang mati dadi arwah gentayangan, sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal. Onde kudang di banjani mejalan, rumah tangga mulai itu sing harmonis. Yen subuh buka kekini sing idang ngurupan pipes, direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayon beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Marah tiang mesesalan, ulian nuwotin demen aketrutan.
uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkat dinas sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsi tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne belah bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo singolah harga diri ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu helah setok di sisi nak wani ne belah bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo singolah harga diri Gede sarang kudu sujatine niki nak jodoh di kehidupannya sana di umur kita jangan elingan ye
Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjang Kaden ling horahang hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jelemelah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jelemelah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan sampun berjalan tresnan beli ulung di gelutan ati dinane mangkin beli kalmukti yang janjine pidan nitain ucapan dumogi sweca ideng micaya Pesampun berjalan tresnan tiang ulung di galutan bali saurip tiangi sampunang bali lelempasin janji sayangin tiang saurip tiangi dumogi skadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri dinane mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias don tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swece yang pramah kami setata sida barang-barang di wakasan
seurip tiange sampunang bali ngelempasin janji sayangin tiang seurip tiange. Dumogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ninggalin mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan. Dumogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Ninggalin mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan. Biaston karena langit atap beli kau satu ken adi Moging sejak yang pramakali setata sida bareng-bareng di Wakasan. Tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulihan pelih tiang abade ilo megaten tresna nadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Jani sepi lah sayang beli kerasa tansi teadi campuran dewek beli nyakitin adi jadi ampahan sakit hatin
rasane malu tresnane arepan nejani adi masih milih ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli nejani sepi buin sayang beli kerasa tansi keadil campuran dewek beli nyakitin adil Jani adi masih milih ninggalin di subane adi nawang untuk tresnan beli nejani sepi buin sayang beli kerasa tansi keadil campuran dewek beli nyakitin adil Lugrel ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan
cara nak promosi. Nak nuturang jelek sing peduli. Api dan ngomong jarang alak-alakan. Jani menyemumuk mertiktokan. Api dan nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Api dan ngomong jarang alak-alakan. Jani menyemumuk mertiktokan. Api dan nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan. Dosa kok jadi kebanggaan. Nyarengin pamargi, ngiring berbagi. Saking dasar hati lan manahi tulus. Sarang mapupul sangkaning hati. Sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angin ring perbukitan. Kerasa ngampang kenyele ilang. Dan kerasa sampun galahi majan. Ketibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine. Yaksian uluke puniki. Dan kerasa ngetelye peninggalane. Sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin. Seurip nih kerasa petang. Wentene lumpuh dan nyidang memargi. Sawai-wai telah ring
datang Wentane buta lan nyidang-nyingakin Seuripne kerasa petang Wentane lumpuh lan nyidang memargi Sawai-wai Mahring pasirapan Wentana ale bagat masa sekolah Ya harus magai Ngawan tuh keluarga Duh yang wini Punapi puniki Duh yang wini Ijening pemargi Mangga ipun sami memanggil rahayu